Juvenil mutilak, Getxo, lehenengo kaletik, calle 1, Ondarru, bigarren kaletik, calle 2, Itsasoko Ama, hirugarren kaletik, calle 3, Portugalete, laugarren kaletik, calle 4, Deustu, bosgarren kaletik, calle 5. Hogeita hamar, hirurogeita hamazazpi, 7, 30, 77, Bermeo, zazpi, hogeita bat, hamazazpi, 7, 21, 17, Zierbena, zazpi, hogeita hamalau, denporak, bost denporarik onenak, Deustok egin dau, denporarik onena, 7-0-4. Zain egon gada, balizateko denporari zain, Deusto izan da esandako kadete mailan lehenengoa, 7-0-4, Larogei, Getxo bigarren, 7-15, Kaiku hirugarren, 7-19, Bermeo laugarren, 7-21, eta Mundaka, 7-26. Sexta barra, lehenengo kaletik, calle 1, Arkote, bigarren kaletik, calle 2, Bermeo, hirugarren kaletik, calle 3, Izuntza, laugarren kaletik, calle 4, Lutxana, bosgarren kaletik, calle 5. Izuntza proa. Segundo. Aurreko txandako denborak, Getxo, bederatzi, hogeita mesortzi, hogeita mairu, 9, 38, 33. Ondarru, bederatzi, hogeita lau, berrogeita lau, 9, 24, 44. Itsasoko Ama, bederatzi, berrogeita bederatzi, irurogeita mesortzi, 9, 49, 78. Portugalete, bederatzi, hogeita hamabost, berrogeita sortzi, 9, 35, 48. Deustu, bederatzi, hogeita bost, 0 bederatzi, 9, 25, 0 25.
4.39. Arkote, lau hogeita mairu, 4.33. Bermeo, lau berrogeita bi, 4.42. Izuntza, lau berrogeita maika, 4.51. Luchana, 4.43, lau berrogeita iru. Estos son los finalistas de mañana: Ondarru, Deusto, Arkote, Portugalete y Sestaoarra en la categoría juvenil masculino. Los tiempos: Ondarru 9.24.44, Deusto segundo 9.25.09, Arkote tercera 9.29.81, Portugalete cuarta 9.35.48 y Sestaoarra 9.36.29. Esos son los 5 finalistas en la categoría juvenil masculina que se disputará en la jornada de mañana. Arratsaldeon berriz ere, dagoeneko juvenil mailako 5 finalisten izenak badaukaguz. Ondarruk juvenil mailan egindako el 4.39. El Anchove, lau hogeita bost, 4.25. Mundaka, lau hogeita iru, 4.23. Kaiku, lau hogeita iru, 4.23. Portugalete, lau hogeita iru, 4.23.
ondoko demorak, Izuntza, zazpi, 0-2, 7-0-2. El Antxobe, 6-48, 6-48. Mundaka, 6-22, 6-42. Kaiku, 6-39, 6-39. Portugalete, 6-41, 6-41. Azkeneko... Senior mutila bigarren txanda, Iberia lehenengo kalea, Sestaoarra bigarren kalea, Getxo hirugarren kalea, Urdaibai laugarren kalea, Arkote bosgarren kalea, mesedes ez da txakartu. Tripulaciones. Hogei segundo. Aurreko txandako demorak, Izuntza, bederatzi, hogeita bederatzi, 0 barkatu. Izuntza, bederatzi, hogeita sortzi, 0 bederatzi. 9-28-09. El Antxobe, bederatzi, amabi, irurogeita lau. 9-12-64. Mundaka, bederatzi, 0 zazpi, berrogeita malau. 9-07-54. Kaiku, sortzi, berrogeita mesortzi, berrogeita mabi. Kaiku, 8-58-52. Portugalete, bederatzi, 0-0, irurogeita bederatzi. 9-0-0-69. Sestaoarra, lau hogeita masei, 4-36. Getxo, lau hogeita mazazpi, 4-37. Urdaibai, lau hogeita bost, 4-25.
Arkote, lau berrogeita bost, 4:45. Ugari gainetik argira, zelatari ezberdin, zendetxo udari nahi, mendetako hartuni, manozez lurrezako xede, egizkinez gaurte, zintzat eskubidea, ebatxizkidate. Hirugarren zeboko denborak, Iberia, zazpi, amabi, 7-12. Sestaoarra, zazpi, 0-0, 7-0-0. Getxo, zazpi, 0-1, 7-0-1. Urdeibai, 6, berrogeita lau, 6-44. Arkote, zazpi, amalau, 7-14. Últimas embarcaciones que estarán en la gran final de mañana en la categoría senior masculino. Kai Cook, que realizaba hoy el mejor tiempo con 8:58-52. Segunda, Portugalete a 2 segundos, 9:00-69. Urdaibai tercera en la jornada de hoy, 9:06-55. Mundaka cuarta, 9:07-54. Y el Anchove quinta clasificada, 9:12-64. Estas 5 embarcaciones estarán en la final de mañana.